Hallelujah. Ndereti ya kube anini ya mangabana wira kaunti-ini ni ndereti ikoretwo ikibyubia ciande kuona maita maingi mangabana nimo makorwo mebokeirwo mawira mothe kaunti-ini. Undu uyu uria utumite maita maingi mangabana mage gukorwo makiiguithania na anini yao. Gukiri uguo anini ya mangabana ni meyumiritie na kwenda watho wa gukorwo nimo marirugamagirira kigina gia kaunti wikiro binya. Kuringana na Muikariri giti wa kanju ya anini ya mangabana uria nowe munini wa ngabana wa kaunti ya Laikipia John Mwaniki ugite mendekithia maoni ati gukorwo munini wa ngabana ni warirugamagirira kigina kaunti-ini. Tungitwa gucokia karamu haria cira kiria watho-ini wa mbeca retagwo PFM tuge ngabana niwe CEO nake deputy niwe Minister of Finance. Mwaniki ugite mangabana makoretwo magikinya mbere ya kamiti cia Senate gucokia ciuria ciegie ubuthiri muru wa mbeca cia county na gutiga anini ma mangabana thutha ona thengia gukorwo mathuriro bamwe. Rucio marugamagirire no gumuhoe kura uthuro ri ngabana uria ungathuro ri deputy ukamenya we uri ngabana niwe CEO na we uri deputy niwe kurugamirira kiria idara ya mbeca nigetha ndeto ici cia ungumania uyu utaramenyeka huahuanire tari kirimu Kenya kondo githiuruka bururi witu ri ni giathira. Undu uyu ukinyitwo mbaru ni munini wa ngabana kaunti-ini ya Murang'a James Kamau uria ugite gatiba ni yagirirwo gucenjio kuona munini wa ngabana gutire wira munene akoragwo ebokeirwo thiini wa kaunti. Katiba ni wakirwo wandakirwo uru na katika ronje mari toro mathe gaitike ciothe ni gitikia deputy governor rikatigirwo ro uguo gitire undu ni atia ni gitike no ni giti useless kwa diorama. Toro, you are at the mercy of the governor and there is nothing you can do about that. Ndereti ya anini ya mangabana guku bururi-ini ni ikoretwo ikirete wari mwari kuringana na mawira mao kuria kaunti nyingi cikoretwo na ngucanio ciegie uruti wa wira gatagati-ini ka ngabana na anini mao. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Masi wa Ndia wa Muriithi.